Welcome to the Rainbow Foundation for Amputees. We hope walks again one step at a time. I'm so excited today to be with you. My name is Tweki. Yes, I'm on my way to CH van der Westhuizen Orthotics and Prosthetics. We are going to give Ivan his liner. Thank you, Prosthetic Engineering Technologies of Port Elizabeth. You guys rock. Ja, van die wat my ken, ek is die stigter van die Rainbow Foundation for Amputees en ons het geldjies ingesamel en gesoek om 'n liner te kry vir 'n seentjie wat dit nodig het, Ivan. En weet julle wat, het ons 'n sponsor gekry wat die liner vir hom gesponsor het. Hulle vervaardig dit in Suid-Afrika, Prosthetic Engineering Technologies in Port Elizabeth. Daar sê, ek's nou op pad na CH van der Westhuizen Ortiste toe. I'm on my way to CH van der Westhuizen Orthotics and Prosthetics. We're going to fit the liner and give it to Ivan. There you go, Ivan. Your liner is here. Thank you, Prosthetic Engineering Technologies in Port Elizabeth.